Liyabingelelwa bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Phambi kokuba sixoxe phezulu kwesihloko esithi ukunqoba kukuJesu. Asikhothamiseni amakhanda sikhuleke. Baba wethu osezulwini, mdali wezulu lomhlaba lolwandle lakho konke okukuwo. Siyabonga ithuba lokuthi ukhulumisane lathi namhlanje ngesabatha ekuseni. Esikubonga kakhulu ukuthi usebenzise umuntu ukukhuluma phakathi kwabanye abantu. Sicela ukuthi ukhulume kanye sikuzwe kanengi, kudaleke umahluko ezimpilweni zethu, siguqulwe ekwenzeni, sikhuliswe ekukholweni. NgoJesu inkosi yethu siyakhuleka. Amen. Isihlobo ezithandekayo, ngilapha ukuthi sizoxoxisana ngendaba ye-HIV and AIDS. HIV and AIDS ngumkhuhlane esesiphile lawo okweminyaka engafika 40. 40 years umkhuhlane lo uphakathi kwethu. Siyananzelela futhi ukuthi phakathi kokuphila lalo umkhuhlane abanengi balahlekelwa ngabangani, abanengi balahlekelwa izihlobo, ngabomakhelwane, ngabazalwane. Ngokwehlukana kwethu salahlekelwa ngabathandekayo bethu. Kubuhlungu ukuphila lalo umkhuhlane. Kodwa ngilapha ukuze likhumbuza ukuthi ivangeli elilokuphila, ukunqotshwa kwale i-HIV and AIDS kweyeme kuJesu Kristu. Ukunqoba kwethu phakathi komumo onje sikubisela kuJesu ngoba uJesu uyenelisa ukusinqobela ama-situations angamnandi. uJesu uyenelisa ukusinika ithemba esingalalo. uJesu uyenelisa ukusivuselela ukukholwa kwethu aluba sihlangana lomkhuhlane we-HIV and AIDS. Ngizafisa ukuthi sixoxe kafishane ngendoda eyafika yaba sesimeni sokugula. Sizakhangela kuJohn chapter 11 sisuka evesini ka-1. Kwakukhona indoda okuthiwa nguLazaro. uLazaro ufika esigabeni sokuthi agule, umkhuhlane umncindezele, afike esigabeni sokuthi usebatshazwa ukugula kwakhe. Aluba esegula laphana sihlangana laMartha loMaria odadewabo bemusa kuJesu, besisa ilizwi kuJesu ukuthi Nkosi, lo omthandayo uyagula. Bamusa kuJesu belesizathu. Okokuqala engifisa ukuthi sikunanzelele ukuthi sifunde uJohn chapter 11 evesini lika-3. Ngakho-ke odadewabo bathumela kuye besithi, Nkosi, lo omthandayo uyagula. Engikuthandayo ngoJesu ukuthi uthi esizwa leli lizwi lokuthi omthandayo uyagula kazange abuze ukuthi ogulayo engimthandayo ngubani. Because amthandayo uyamazi, umazi ngebizo elapha akhona. Sithanda ukunanzelela ukuthi ngalesi sikhathi nxa usufike waba sesimeni sokugula usulomkhuhlane we-HIV and AIDS, uJesu uyakuthanda. uJesu uyazwisisa isituation osuphakathi kwayo. Futhi engingakuqinisa ukuthi uyakwazi ukuthi ngale situation osuphakathi kwayo usuludinga uthando olubambekayo. Uthando olubambekayo ungaluthola kuphela kuJesu. uJesu nguye onakayo, uJesu nguye olothando. Umhlaba uyafika at a point lapho odinwa khona ngomuntu. Umhlaba uyafika esigabeni lapho owehluleka khona ukuthanda umuntu. Kodwa uJesu esimkhonzayo kadinwa ukusithanda. Ngicela ukukutshela ukuthi nxa usufike ku-point yokuthi usutholakale ulomkhuhlane we-HIV and AIDS, ibalalela ithemba ube lalesi siqiniseko ukuthi uJesu ukuthanda unjalo. Izihlobo zami ezithandekayo, nxa lifunde kuhle uverse 3 limfunda kunye lami, lizathola ukuthi uLazaro kazange wahambisa ilizwi lokugula kwakhe kuJesu, kodwa abahambisa leli lizwi lokugula kwakhe ngodadewabo. Nxa usuthe wafunyanwa ulomkhuhlane we-HIV and AIDS, izikhathi eziningi ufika ku-point yokwesaba.
Abaningi bafika kupoint yokudideka bazibuza ukuthi kungabe kuhambe njani, kungabe ngehluleke ngaphi, kungabe kwenze njani, kubuye lobani. Imicabango iyabigijima njalo nje, umuntu aze akhohlwe ukuthi esimeni aphakathi kwaso uJesu ukhona. Umuntu aze akhohlwe ukuthi esimeni aphakathi kwaso izulu liyanaka. Umuntu aze akhohlwe ukuthi esimeni aphakathi kwaso izulu lokhe limthanda enjalo. Ngesikhathi esinjalo kudingakala ukuthi kube khona abangane, kudingakala ukuthi kube khona izihlobo, kudingakala ukuthi kube khona ibandla, ngitsho labomakhelwane abazakwenelisa ukuthi bakuse kuJesu. Ngoba kuJesu yikho lapho okulokunqoba khona. kuJesu yikho lapho okulokuphila khona. uJesu uthi ngiyindlela leqiniso lokuphila. Ukuphila kwethu kukuJesu. Ngakho zihlobo zami ezithandekayo, aluba usiba laso isihlobo, umngane, umzalwane, umakhelwane otholakale ofike esigabeni sokuthi abekwazi ukuthi usele HIV and AIDS, phambi kokuba umnike whatsoever advice, muse kuJesu. uMartha loMaria bahambisa leli lizwi kuJesu funa ngezizathu ezilandelayo. Okokuqala, babelothando lomfowabo uLazaro. Bamthanda kangaka baze babakwazi ukuthi kumele bamuse ngaphi nxa esefike kulesi sigaba. Nxa sibathanda abafowethu, kasibeni lolwazi lokubasa kuJesu ngezikhathi zobuhlungu. Kasibeni lokubasa kuJesu ngezikhathi zokugula, ngezikhathi zokwehluleka, ngezikhathi zokuncindezelwa ngumkhuhlane, ngezikhathi zokudangala ngenxa ye-HIV and AIDS. Kasibatshengiseni uthando, sibagiqele kuJesu. Okulandelayo ukuthi kwakudinga umuntu onakayo, kwakudinga umuntu okwaziyo ukunakekela omunye ukuthi bamuse kuJesu. Bamusa kuJesu ngenxa yokuthi babemnakekela. Bamusa kuJesu ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi babemonga. Umuntu nxa esethe wafunyanwa elomkhuhlane we-HIV and AIDS, udinga ukuthi kube labantu abaseduze kwakhe. Udinga ukuthi kube labantu abamnakekelayo, abamongayo ngesikhathi encindezelwe ngumkhuhlane. Izihlobo zami ezithandekayo, lanxa umkhuhlane kaLazaro wawumubi, ngoba akulamuntu ongathumela ilizwi kungumkhuhlane nje makhaza. Kudinga umkhuhlane omubi ukuthi kuze kufike esigabeni sokumemeza. Ngendlela umkhuhlane lo owumubi ngayo, nginanzelela ukuthi uMartha loMaria babelethemba ukuthi uLazaro uzasila okokuqala. Okwesibili, babelethemba ukuthi uJesu uzakwenza something ngesituation uLazaro ayephakathi kwayo. Nxa zihlobo zami othandekayo wethu esefunyenwe ele-HIV and AIDS, masingalahlekelwa lithemba. I-HIV and AIDS is not a death sentence. Olethemba uyaphila. Kuya ngokuthi ithemba lakho ulibeke ngaphi. Ithemba lethu namhlanje ekuseni silibeke kuJesu. Khetha ukuphilela uJesu. Khetha ukuba sethembeni elinguJesu, uzanqoba. Okunye engunanzelelayo ukuthi uMartha loMaria babelokukholwa kuJesu Kristu. Okwenza bagijimisela ilizwi kuJesu yikuthi babekholwa ukuthi uJesu ulamandla. Babekholwa ukuthi uJesu uyenelisa ukudala umahluko phakathi kwalesi sigaba abasebephakathi kwaso. Izihlobo zami ezithandekayo, ukunqoba kwethu kudinga ukuthi sikholwe kuJesu. uJesu nguye olamandla okusinqobisa. Elamandla okusinqobisa kudingakala ukukholwa kithi. Kasikholweni ukuthi uJesu uyenelisa, ngoba ngempela uJesu uyenelisa. Ngibone ngani ngo-1982 i-HIV and AIDS declared a war with humanity. Kwavuka impi phakathi komuntu le-HIV and AIDS. Ngifisa ukufaka umfanekiso onjalo. Ngizakhangela kwabaseKorinte besibili isahluko sika 10.
uverse 3. Ngoba lanxa sikhona emhlabeni, kasilwi impi yasemhlabeni, ngoba izikhali zokulwa kwethu kayisizo zasemhlabeni, kodwa zilamandla kaNkulunkulu okubhidliza izinqaba. Impi ye-HIV and AIDS ngifisa ukuyikhangela ibe yimpi elenhlangothi ezimbili. Iyimpi yasemhlabeni ngokuthi ihlukuluza kakhulu inyama legazi. Ibe yimpi yakomoya ngoba ihlukuluza ubudlelwano bakho lezulu. Abaningi nxa sebethe bafunyanwa bele HIV and AIDS, they tend to ask ukuthi uNkulunkulu ube ngaphi? Kungani uNkulunkulu evumele isituation enje ngangena phakathi kwayo? Already spiritual life yakho isihlukuluzekile. Zwanini, impi le ngokwenyama legazi singayinqoba ngokulandelayo. Okokuqala, kudingeka ukuthi uhambe uyehlolwa ube sazi isimo sakho, isigaba okuso. Nxa kuyikuthi utholakala ungela umkhuhlane we-HIV, siyabonga, malibongwe igama lenkosi, lwisa ukuthi uhlale ungalawo lo mkhuhlane we-HIV, uphile impilo elokuhlakanipha phakathi ukuze ungawutholi lo mkhuhlane. Okwesibili, nxa usuthe watholakala ulawo umkhuhlane we-HIV and AIDS, siyabonga ukuthi ukudiscover ngesikhathi. Abanye bafika esigabeni sokuthi baze bayekwazi sokulate kumbe sokuhambe isibanga esikhulu, kubahlukuluze enyameni lasengqondweni. Kodwa ungabasazi isimo sakho masinyane, ulakho ukuthi uthole indlela yokuzivikela, indlela i-treatment efaneleyo ngesikhathi esifaneleyo. Izihlobo zami ezithandekayo, i-treatment uyithola khonapho udiscover ukuthi usulomkhuhlane we-HIV and AIDS. Kubo mama abazithweleyo, kuqakathekile ukuthi lihambe liyebhalisa ngesikhathi kusemasinya. Ngingalinganisa ngokuthi nge-3 months kumele ukuthi ube usubhalisile ukwenzela ukuthi uthole indlela ezifaneleyo zokuthi uvikele umntwana esasesiswini. Lasekubelethweni kukhona okwenziwayo, le medication oyiphiwayo ukuze umntwana avikeleke ekubelethweni kwakhe. Nxa sekufike isikhathi sokuthi umunyise, kulezi indlela futhi okumele ukuthi uzilandele ukwenzela ukuthi umntwana avikeleke. Wena kuzamele unathe amaphilisi ngesikhathi izikhathi zonke. Umntwana ulamaphilisi futhi awaphiwayo okumele awalandele ngesikhathi izikhathi zonke. Kulabo abazalwa belomkhuhlane we-HIV and AIDS, kuyaswelakala ukuthi labo ababakhangeleyo bencediswa ngabazempilakahle kumele bafundise abantwana, babazise ngesimo esiphakathi kwabo, abaphakathi kwaso. Ngoba kwabanengi bakuzwa sebekhulile ukuthi unatha la maphilisi ngesizathu sokuthi. Kube sokusiba yiyo futhi imbangelo yokuthi ba-default bakhalale ukunatha amaphilisi. Siyacela bathandekayo esendaweni ezitshiyeneyo ukuthi nxa ekhona onakekela umntwana ophila lomkhuhlane we-HIV and AIDS, hamba laye esibhedlela, ekliniki, kumbe lapho okuhlolwa khona umkhuhlane we-HIV and AIDS ku-New Start, uncediswe, uchasiselwe umntwana isimo asephakathi kwaso, lesizathu langendlela okumele amaphilisi anathwe ngayo on a daily basis. Nxa singayibamba ngaleyo ndlela, impi yasemhlabeni isinqotshiwe. Singayibamba ngaleyo ndlela, impi yenyama legazi isinqotshiwe. Kukhona lapho umuntu okumela enze khona, and lapho enza khona ngolwazi langokuhlakanipha siyanqoba. Kokwakomoya, kuyasweleka ukuthi ube ngumuntu ohlala efunda iBhayibhili izikhathi zonke. Siyabonga uJesu owathi esenyuka wathi ngiyalichiyela umduduzi oza kulifundisa futhi alikhumbuze konke engikutshiloyo.
ithemba lamazwi okuqinisa uJesu asipha wona encwadini yakhe engcwele sizawafundiswa ngumoya oyingcwele and sizawakhunjuzwa ngumoya oyingcwele kuphela nxa sifunda ilizwi likaBaba. Izihlobo zami ezithandekayo, insuku ngensuku aluba liphuma lisiyatshona, zinike isikhathi sokufunda iBhayibhili. Ngokufunda iBhayibhili siyavuselelwa ekukholweni. Ngokufunda iBhayibhili siyakhuliswa ekukholweni. Ngokufunda iBhayibhili siba lethemba elinganyikinywayo. Ngitsho lokukholwa kwethu kuyakhula. Lothando lwethu luyaguquka ngoba aluba sifunda ilizwi likaJesu siguquka sifane laye, simfuze ngendlela esimthanda ngayo lengendlela yena asithanda ngayo. Ithemba lethu liyavuselelwa, liba lithemba elilomutsho. Zinike isikhathi nsuku zonke ukufunda ilizwi likaJesu. Aluba sifunda ilizwi, okunye okuqhakathekileyo yikuliphila, yikulabelana labanye abantu. Ungafunda ilizwi uligcine kuwe, alitheli izithelo, alilamutsho. Ngamafitshane ngathi lifile. Ilizwi eliphilayo likaNkulunkulu ngelithi ungalifunda uyelabelana labanye, uqinise abanye ngalo, ubavezele lo Jesu okuthanda kangaka, ubavezele lo Jesu okunakekela kangaka. Kuyasweleka ukuthi izikhathi zonke ungafunda iBhayibhili, okufundileyo kuphile. Aluba ukuphila kufundiswa omunye umuntu akuphile, ngaleyo ndlela impi yakomoya iyanqoba. Okuyinsika kwempi yakomoya yikukhuleka, zihlobo zami. Umumo ungamnandi, umkhuhlane usubhahile, sokuthiwa kakusayenzi. Kwabanye ngangizwe kuthiwa nxa besiyabona umuntu ogulayo kuthiwa laphana kakusayenzi. Ngesikhathi kungasayenzi yiso isikhathi sokukhuleka. Ngesikhathi kungasayenzi yiso isikhathi sokusebenzisa amadolo. Izihlobo zami ezithandekayo, impi zonke zinqotshwa ngomthandazo. Lokhu okwenyama esikukhulumileyo kuyaphumelela, kuba lamandla kuphela nxa kuqiniswe ngomthandazo. Banenge esibaziyo abanatha amaphilisi bayenziwa lokhu lalokhuyana, funa kwasilela umthandazo kakwaze kwaphutsha kuhle. Kodwa ithemba engilinika lona ekuseni yikuthi umthandazo uyawudala umahluko. Sithe thina sisemhlabeni, kodwa indlela esilwa ngayo kulimpi ayisoya semhlabeni. Ilamandla asuka kuNkulunkulu. Umhlaba uyasicebisa kuhle futhi ngendlela efaneleyo, siyabonga. Kodwa okusiqinisayo lokusinika ithemba yikuthi silwe limpi ngendlela zakomoya. Izihlobo zami, ozakwenelisa ukuyilwa limpi ngolokukholwa okuhlambulukileyo. Siyafunda kuJakobe isahluko ngesika 1 ivesi ngeka 27. Ukukholwa okuhlambulukileyo okungangcolanga phambi kukaNkulunkulu uBaba yilokho: ukuhambela izintandane labafelwakazi ekuhluphekeni kwabo, lokuzilondoloza kokungcolisayo emhlabeni. Izihlobo zami ezithandekayo, ukukholwa okuhlambulukileyo kudinga inyawo ezihambela ivangeli. Kudinga inyawo ezizahambela uJesu zidale umahluko. Aluba umkhuhlane wona lo we-HIV uhlasela, abantu bayakudinga ukuvakatshelwa ngemakhaya. Zinike ithuba lokuhambela intandane labafelwakazi. Zinike ithuba lokuhambela izimuli eseziphakathi kokuphila lo mkhuhlane we-HIV and AIDS. Siyakudinga ukuvakatshelwa. Siyadinga ukuxoxiswa. Zinike ithuba lokuya emizini yabantu
abakulesi sigaba. Angitsho ukuthi uye emzini yabantu ukuyathatha indaba zabantu ukuze kube nguwe ole evidence, first hand information. No. Vakatsha uye babona abafelokazi lezintandane la sebephila lo mkhuhlane we-HIV and AIDS ukuze uye baqinisa, ukuze uye bakhomba kuJesu, ukuze uyevuselela ukukholwa kwabo, ubatshengise uthando njengalokhu uJesu ekuthanda. Ezibhedlela bakhona abalele phansi, abangela zihlobo ezibavakatshelayo, balinde wena. Hamba uyevakatshela ezibhedlela, uvakatshele abagulayo. Kuma orphanages, abanengi abantwana bathi ngokuswela izihlobo basuswa basiwa kuma homes. Kayibe khona eyodwa oyivakatshelayo usiyabona abantwana abakuleyo ndawo. Yikho ukukhonza okuhlambulukileyo. Lokhu yikho ukukhonza okungangcolanga phambi kukaNkulunkulu, ukuthi ubekwazi ukuyafinyelela izintandane. Okunye futhi esikudingayo yikuthi siyefika lasemajele. Bakhona abaphila lo mkhuhlane we-HIV and AIDS emajele, abadinga ukuvakatshelwa, abadinga ukuyaqiniswa, abadinga ukuvuselelwa ekukholweni, abadinga ukutshengiselwa uthando. Zihlobo zami ezithandekayo, kakube ngumlando wami lawe ukuthi siyefika endaweni lezo. uNkulunkulu lobukhwele obumangalisayo ngabafelokazi lezintandane. Ungaya lapho usuwenze kuhle. Izulu liyakwazi ukusebenzisa abantu abavumayo ukusebenza. Izulu liyakwazi ukusikhulisa ekukholweni. Aluba singaba lokukholwa kokwazi ukuvakatshela intandane labafelokazi, ikakhulu futhi lapho besiba lokukhathazeka, ikakhulu lapho besesikhathini sokuhlupheka. Izihlobo zami ezithandekayo, ikakhulu ngikhangele intandane, bayaswela ukudla, bayaswela ongabafundisa, ongabakhusela. Kwezinye izikhathi ukuncedisa umuntu ayisikho kwemali kuphela, ayisikho kokudla funa lempahla kuphela. Ungabona intandane ethile isihamba ngendlela engayisiyo, ukuzinika isikhathi uyehlala phansi, umkhuze, umbonise, umfundise ngempilo. Izulu has marked you well. Usuwenze kuhle, sithi amhlophe konjalo ozinika amathuba. Hathi ukuthi libe selivala izivalo babe yingxoxo. Ubona ukuthi abantwana bakazibani sebesenzani. Yikho kwayenza ukuthi labo nina labo yise baze bafike esigabeni esinje. That is not it. Ithuba lokuhleba ledlule. Khathesi lithuba lokusondeza abantwana kuThixo, lithuba lokufundisa abantwana amaqiniso angabaphilisa, lithuba lokuvezela abantwana uJesu olothando. Ngitsho ngani ukuthi ulothando? Ngoba uyakuthanda ukuphile ithuba lokuthi uphile impilo uzufike kulesi sigaba. Abanengi bafile ngomkhuhlane we-HIV and AIDS. Abanengi ngikhuluma khathesi bathethwe yiCovid. Ayikuthathanga ngenxa yokuthi uThixo usamelela ukuthi wenze umsebenzi wakhe. Usamelela ukuthi uhambele enye intandane. Usamelele ukuthi uhambele omunye umfelokazi. Izihlobo zami ezithandekayo, ngithanda ingxenye yokugcina yale verse. Ithi lokulondoloza kokungcolisayo emhlabeni. Kasifundeni ukuphila impilo ehlanzekileyo engala kungcola. Ngiyakwazi ukuthi omunye uyabuza ukuthi ukuphila impilo enjalo yikuphila njani. Okokuqala, umuntu ongaphandle komtshado makangayi emacansini. Ngesikhiwa, as long as ungathathanga ungendanga, abstain. Umhlaba uyakwazi ukuthi singanqoba i-HIV and AIDS aluba kungaba khona abantu abakwaziyo uku-abstain.
Singakwazi ukunqoba wona lo mkhuhlane we-HIV and AIDS aluba abangathathanga labangendanga bengaba lokuzithiba bangayi emacansini. Singenelisa kakhulu ukuthi sinqobe wona lo mkhuhlane. Le bandla kumbe ngithi lezulu leBhayibhili liyakufithizela ukuthi ngaphandle komtshado umuntu engawuchaphazi umzimba wakhe, umuntu engayi emacansini ngaphandle komtshado. Okwesibili, nxa inkosi sithe yakubusisa ngomngane, wafika esigabeni sokuthi uthathe kumbe wende, natha wanele emthonjeni wakho. Unganathi komakhelwane. Kwabanye kanathi komakhelwane kuphela. Unatha ngitsho lasesigabeni, ngitshela ukuthi inamba iyedlula 2, iyedlula 3, iyedlula 4, iyedlula 5. Kuyo yonke indawo engaye eGweru uyanatha, aye Harare uyanatha, abe lapha koBulawayo uyanatha. Izihlobo zami ezithandekayo, izulu liyakhuza. Kasilondolozeni impilo ehlambulukileyo, singangcoliswa izindlela zomhlaba. Sifunde nini ukuthi sithembeke kulabo esendele kubo, kulabo esibathetheyo. Ngifisa kangaka ukuthi sinanzelele ukuthi ukuthembeka kakudingi malusi. Uyazelusa wena ngokwakho. Kasifundeni ukuthi sithembeke emizini ubaba asibusise ngayo. Okugcina yilokho. Aluba kukhona imuli eyi-discordant couple, ngalokho ngisho ukuthi funa umama engabe HIV positive, ubaba e-negative, kumbe ubaba e-HIV positive, umama e-negative. Esigabeni esinjalo kuqakathekile ukuthi abantu basebenzise ama-condoms. Ngikhuluma ngabantu abathetheneyo. Ama-condoms are irrelevant ebantwini abangathathananga. Ngoba esikufisa kakhulu ukuthi sesabe umlimo. Sifunde ukungayi emacansini ngoba ukuya emacansini kuyi-gift ebantwini abathetheneyo. Nxa sekube khona imuli eyi-discordant couple, siqinisa ukuthi sisebenzise ama-condom. Elokugcina ke bazalwane yileli. KwabaseKorinte bokuqala isahluko ngesika 15. uNkulunkulu ufithizela kangaka kuverse 57 uthi, kodwa kabongwe uNkulunkulu osinika ukunqoba ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Ukunqoba kwethu sikuphiwa nguNkulunkulu ngoJesu Kristu. Ngithi mina ukunqoba kwethu kukuJesu Kristu. Singenza zonke izinto umhlaba osixwayisa zona, kodwa nxa uJesu engekho phakathi kwakho kasilakho ukunqoba. Ukuhlakanipha yikufunda ukutshengiselana uthando. Sifunde ukunakekelana. Ngesigaba esiphakathi kwaso ku-HIV and AIDS, kasibeni lokukholwa ukuthi kwelinye ilanga lumkhuhlane uza kuba yimbali. Nxa ungasabanga yimbali, kasibeni lokukholwa kuJesu ukuthi sizanqoba. Uyazi ukuthi ukunqoba kaningi kuba sekhanda lasenhlizweni. Ungamukela isimo osuphakathi kwaso. uJesu uyakunika amandla. Uphile kwangathi akusela lutho. Kwangathi yonke into nje iphelele. Asibeni lokukholwa kuJesu ukuthi uJesu uzenelisa ukusinqobisa ku-situation esiphakathi kwayo. Konke okumele sikwenze esikufundiswayo kasikwenzeni kunjengoba kunjalo. Engikufithizela kakhulu yikuthi kasibeni lokukholwa okuhlambulukileyo, sihlale ezinyaweni zikaJesu. Singavala ngomthandazo. Baba wethu osezulwini, siyabonga ukunqoba osipha khona ngoJesu. Umthandazo esilawo yikuthi singasuki ezinyaweni zikaJesu,
njalo sisondeze abanye ngakuwe izikhathi zonke. Ungavumi sisuka sithatha ezinye indlela eziphambene lentando yakho. Lokhu yikukholwa kwethu ngalo umthandazo egameni likaJesu. Amen. uNkulunkulu abusise ukufundwa kwelizwi lakhe.